Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, kemarin Aye apes bener dah, seharian nyari ondel-ondel, kagak ada satu-satu aja yang mau joget. Gara-gara monster siren head teman-teman, aduh jadi kacau bener dah. Ini dia teman-teman videonya. Ron, suara apa ya ini ya? Kenceng bener ya, kayak ambulan apa sih ya? Itu mah cuma suara tukang tahu bulat aja, udah cepetan joget lagi. Lah bukan Ron, masa iya tukang tahu bulat? Ini mah kayak Ron. Ini mah kayak suara siren head. Ayo balik aja Ron, soalnya ya ayo kagak bisa joget lagi. Ayo takut Ron, dah ya Ron ya, dah. Penakut bener lu, cemong. Loh, ini ngapain lagi lari-lari? Woi, lu ngapa bejo? Jo, ngapain Jo? Ron, lari Ron. Di sana ada monster nyeremin banget Ron. Ayo Ron, lari. Nyeremin banget Ron. Bener dah. Ayo takut. Apalagi suaranya tuh yo, serem banget. Ron ayo duluan aja ya. Ayo takut bener dah. Suaranya juga itu bikin kuping sakit. Iya dah, emang ada monster di mana sih? Iya. Nah, pas bener nih ada si Po joget ya Po ya. Po joget ya. Kagak. Kagak bang, kagak. Ayo takut, ayo mau pulang, di sana ada monster bang. Udah bang, mendingan pulang aja bang, daripada kenapa-napa. Iyalah, ada monster di mana sih? Gara-gara itu monster, ondel-ondel jadi pada kagak mau joget dah. Biarin, samperin suruh pergi nih, usir bener-bener. Kesel bener, aye. Oh, ini monsternya. Bang, Po, maaf kata ya. Jangan pada joget di mari ya. Udah pergi. Kalau dibilangin pergi kagak? Bang, maaf kata ya. Kagak usah pakai marah bang. Ayo kabur aja dah. Ayo kabur. Bang, maaf bang. Bang. Kenapa bang? Udah bang, kagak usah ngobrol-ngobrol. Ayo bang. Ampun bang. Jamile, tolongin ayo Jamile, tolongin ayo Jamile. Ayo diburu bersirenet Jamile. Tolongin ayo Jamile.